few chapter just inform. Okay, untuk first of all saya akan inform tentang formation of scale, water and its effect on scale formation, complete theory of the scale cluster. Okay, apa itu scale? Scale is a coating or precipitate deposited on surface that are in contact with hard water. So scale ni is a calcium carbonate selalunya lah. Occurs naturally as an ingredient of chalk, limestone and marble. So scale ni kalau kita lihat, saya ada buat sampel. Ini adalah contoh scale lah. Benda yang akan duduk dekat dalam pipe. And dia selalunya dia paling suka dekat tempat yang ada heat exchange punya surface lah. Jadi tempat itu adalah tempat di mana dia memang berlaku banyak hard scale akan terbentuk dekat situ. Okey, dalam banyak industri ada pergi banyak benda lah, folding, microbiological folding, sediment, gypsum, stone, incrustation, marine folding and calculus. So it depends on industri lah, apa benda yang orang panggil tu, tapi selalunya macam kita panggil hard scale lah. Okey, application kita ni ada untuk residential, untuk commercial and also industri lah. So macam pada hari ni kita akan fokus kepada hot water pipes, inside heat exchanger, or maybe the boiler also. Ada few benda lah, calcium carbonate, calcium sulfate, barium sulfate, silica and also ion lah. So are you giving out a soft copy of this? I can print for the hard copy. Okay, why is scale a problem? Okay, scale ni seperti mana yang tahu dari semua pihak lah, scale ni memang satu benda problem lah. Satu, dia akan reduce the efficiency, dia akan especially bila reduce the efficiency, dia akan energy saving dia akan out lah. So dia akan increase the energy, especially for the things that require heat or anything that heat transfer. Okay, this is some sample emission. Tengok water combination dengan dissolved minerals. So water basically is a H2O. So bila water ni bercampur, dia akan start dengan dissolution and supersaturation, nucleation, precipitation, crystal growth and also scale. This one saya akan explain sedikit sekali. Okay, dissolution. So ini adalah contohnya. Maksudnya bila hujan turun, hujan dia akan combine dengan CO2. So bila combine dengan CO2, dia akan jadi H2CO3, itu acid carbonate. So bila asid karbonat ini dia akan jadi air hujan tu turun sebagai asid karbonat, dia akan pergi ke seterusnya, dia akan pergi kepada acidic water, dissolve calcium carbonate. Bila jatuh ke permukaan bumi, so dia akan pergi ke celah batu, marbles and everything, dia akan menjadi combination calcium carbonate dan carbonic acid akan menjadi dalam bentuk solution dia. Di sebelah apa dia tengok? Semakin tinggi temperature, solubility of the calcium carbonate tu akan menjadi semakin rendah. Maksudnya, bila temperature semakin tinggi, kandungan H2 ada aragonite ada sangat tinggi. So bila dia semakin kurang, dia akan jadi semakin tinggi potensial dia tu. Okey, untuk solubility dia akan bergantung juga kepada pH air itu sendiri lah. Sebab air ni bila pH semakin rendah, semakin berasid. So dia punya kandungan dah tinggi, and bila semakin berakali dia akan semakin rendah lah. Okay, pressure effect on solubility. So pressure also effect on the solubility. Dia pressure loss, less dissolved carbon dioxide, decrease carbonic acid concentration, decrease calcium carbonate solubility, and more scale formation. Okay, another process is supersaturation. Supersaturation at the point of crystallization is the primary cause of scale deposition. Okay, definition dia, the maximum equilibrium concentration of a compound that will dissolve into a solution under a given set of condition. So maksudnya supersaturation ada proses yang seterusnya berlaku selepas proses itu mengalami dia menyerap semua unwanted mineral tu. Ini ada sedikit penerangan tentang, tapi this one more towards chemistry lah, untuk penerangan tentang supersaturation, di mana supersaturation calcium ion are barely hanging in water. Also supersaturation leads to precipitation. So kalau tengok di sini easily triggered into dropping back to the saturated concentration, forcing the dissolved compound to precipitate or crystallize. Maksudnya dia akan menggalakkan
mineral tu untuk terjadi precipitate, menjadi medakan dan jadi hard scale crystallize. How the solution becomes super saturated? Okay, most of the liquid tap water, seawater are fully saturated with scale compound. Contohnya calcium carbonate lah. So calcium carbonate will drop out of solution and crystallize into scale. So ini yang berlaku semasa proses super saturation. So cause of local super saturation, increase in temperature, pH, decrease in pressure, agitation of the solution and decrease in flow rate. Ini seperti yang saya jadi tadi kan, ini adalah contoh scale. So nucleation precipitation. So apa yang kita lihat di sini adalah proses nucleation precipitation. Ini yang berlaku kepada dalam pipe, pada permukaan jet cylinder. Okay, sebelum scales deposit are due to electrostatic extraction. So proses ni dia adalah proses di mana menghubungkan antara ion positif dan ion negatif. So bila positif meet dan negatif, dia akan combine dan dia akan jadi scale. Ini yang berlaku nampak. Okay, electrostatic attraction can be described in three ways. Okay, ini ada sedikit peranan tentang electrostatic untuk ion lah. Di mana kalau kita lihat sini, metal surface is negative and positive ion can be positive or negative. So benda yang positif dia akan combine negatif. So bila dia combine, dia itu yang akan menjadikan mendakan di dalam pipe itu sendiri. Ini proses yang berlaku. Okay, ini also due to the thermal motion, dan maksudnya penerangan tentang kenapa macam mana dia boleh bersentuhan, dia boleh menjadi hard scale di dalam pipe. Okay, basically untuk semua penerangan saya ni adalah based on the teori dan electrical dan also dalam chemistry. So macam Stern model ni pula, positive ion closest to metal surface are constrained into a right rigid embossed plane. Maksudnya kalau kita tengok scale dalam pipe tu, dia punya pembukaan dia akan ada banyak yang kurang bila dia menghampiri di center of the pipe tu sendiri. Sebab dekat situ saja dia punya charge tu dah kurang. So dia akan kurang melekat di kawasan itu sebab dia banyak melekat di tepi ya. Okay, seterusnya adalah crystal growth into scale. Okay, there are two types of calcium carbonate, calcite and aragonite. Okay, calcite is a calcium carbonate which is formed at a lower temperature below 30 degree and easily removed by weak acid. So calcite ni adalah benda yang senang dibuang sebab dia ada formation, also combination of the positive and negative ion, tapi dia still boleh dibuang. Tapi aragonite pula lain. Aragonite is formed at a higher temperature. Ini yang saya cakap tadi. Maksudnya aragonite ni memang dia memang suka berubah dekat tempat yang ada perubahan temperature, suhu yang tinggi. So ni yang cakap above 30 and it's difficult to remove. So aragonite ni is a more troublesome form of calcium carbonate than calcite because it's form harder and denser deposit than calcite in boiler and other heat transfer equipment. So apa yang selalunya dalam scale tu, hard scale tu ada dua, satu calcite, aragonite. So selalunya yang hard scale tu adalah aragonite tu sendiri. Aragonite ini yang kita nak elakkan daripada berlaku dalam pipe ataupun bukan heat sendiri. Okay, ini ada just penerangan tentang formation of the summary of the type of calcium carbonate tentang aragonite and also the calcite. Kalau kita lihat kat sini, calcite ni dalam bentuk yang tidak stabil, manakala aragonite dalam bentuk yang stabil. Dia punya combination, dia punya attraction between the ion is very strong. Okay, basic of water chemistry. Macam saya cakap tadi, water ni dia punya pure dia is H2O. Tapi bila dia dissolve dengan anything, dia dah jadi bukan dia soft water, dia jadi hard water. This is happen. Okay, just macam saya cakap tadi, van der Waals force ni adalah hydrogen bond untuk menerangkan tentang combination tu antara ion-ion tu. Liquid water. Okay, that's just a simple solution. Okay, solvation. When ionic crystal dissolve in solvent, this is called solvation. Okay, maksudnya bila ionic crystal ni dia larut dalam solvent tu, dia dipanggil solvation. This solvation ni adalah combination of ion and ion, positif dan negatif. Prosedur untuk solvation. Kalau dekat US, almost 85% dekat kawasan situ adalah hard water sebab dekat kawasan situ di mana campuran airnya memang banyak dengan banyak macam-macam
contoh mineral yang unwanted mineral lah. Malaysia macam mana? Malaysia it depends on the area lah. Bergantung pada kawasan. Macam ada setengah kawasan kita based on the research yang kita dapat adalah ada air memang okey lah. Ada air memang dia memang hard skill. Hard skill ni kalau kita tengok air hard skill senang je. Let's say kalau kita ambil sabun, dia try tu untuk sabun tangan kita, dia punya blue dia akan kurang. Hard water. Hard water. Okay, ni just water is keterangan tentang dia punya ppm. Okay, this hard water versus soft water. So, saya rasa semua tahu hard water, mineral rich, but soft water, no skill, clean easier, skin and everything. So, tapi untuk hard water problem, this is hard water problem yang kita nak avoid. Skill build-up in pipe, reducing hot water efficiency. So, doesn't jadi untuk residential, skill build-up. Ini also residential. Ini macam perangan saya tadi lah, almost 80%, 85% from US. Okay, saya akan menerangkan tentang skill buster theory lah. Okay. So, majority of skill buster are developed with a square wave technology and are manufactured and designed to work on any non-ferrous based pipe. If a ferrous based pipe exists, a small section of the pipe must be removed and replaced with either PVC or copper pipe. Or other option is to install the SBR, jenis model tim lainan lagi besar, which is use radio wave technology and can handle pipe size up to 1 inch. Actually penerangan ni adalah model-model ni adalah model-model untuk residential lah. Dalam model untuk industri dia lebih besar, dia based on the flow rate of the pipe, the size of the pipe. Okay, skill buster is composed of a signal cable that is wrapped several times around a pipe and an electronic unit that sends out a complex dynamic current to produce extremely small, time-varying oscillating fields inside the pipe. This electronic unit is available in several sizes. Okay, basically sistem dia adalah dia menggunakan magnet, induction magnet. Dipanggil induction magnet IMA. So kita akan relate kabel dalam pipe tu, luar permukaan pipe tu. Kita akan relate and then kita akan introduce the electrical, di mana dalam ni dia akan introduce the medan magnet dalam pipe tu sendiri. So medan magnet ni dia ada variable of the frequency, which dia akan bagi treatment kepada water ni, di mana dia akan menggalakkan pemendakan antara positif dengan negatif ion, tetapi dalam bentuk soft skill. Instead of dia forming into the hard skill, dia akan forming into the hard soft skill. So dia akan terapung dalam permukaan air dan dia akan bersentuhan dengan permukaan pipe dan permukaan heat exchanger sebab dia tak stabil. So by time benda ni dia akan based on the gravity. Kalau kita macam dia dah bila dalam lama dia dah treat the water, semua combination tu dah berlaku, and then kita akan blow down the thing. Anyway, it's not stable. Doesn't that mean that it could be more ionic and be more prone to attraction, so that orang kata bila dia lebih sambil tu dia lebih senang melekat dalam batu, tapi kalau lebih kuat. Actually no, maksudnya bila dia tak stabil, let's say positif dan negatif ion jumpa, dia tak stabil. So dia tak akan mudah untuk bersentuhan dengan benda lain, tapi instead of tu dia akan lebih mudah tarik benda yang hard skill dekat permukaan pipe tu. So dia akan ikut flow rate of air, dia tak akan melekat sebab dia dah melekat dekat situ, dekat permukaan luar dia tak akan melekat. What does it mean by tak stable here is that dia form this soft skill